ukusibona khona kuney'nhlelo esinazo. Ningakhohlwa-ke subscribe nibuke niyala ekhaya, ni-like, ni-share, ni-comment kuma-comment section about i-show yala ekhaya. Khona ilokuzwa nayala ekhaya ethiwa Kwamsaba TV YouTube channel. Ningene kuyona sikwazi siqoqe. Kuno TikTok la ekhaya, TikTok ukuthi Sifiso Samuel. Ningene ku-TikTok. Siba live ku-TikTok ngabo 9 ebusuku kuze kushaye lezakhathi. Ababuza amaphupho, abaney'nkinga nabasangena emkhakheni wokwelapha abafuna ukufunda siyatholakala sikhona. Sichazile-ke ethi imithi asilandi koSwazini nakoMozambique. Imithi silanda la ey'mbuzini emathekisini. Uzoyithola leyo show ku-Black Light. Sine-Lucky Oil, neduku lemali, iduku lokuza kuthiwa iduku lithengwa kwaWoolworths nalo bese siyalakha libe nemfihlo, libe iduku lakho lokwakhela imali. Siyabonga-ke nazi induku. Lezi induku nje ibuya la eBria. Akamqandelwa amanga inyanga. Yabona inyanga ingasitshela ukuthi umuntu ulanda eMozambique, ulanda eMalawi, ulandaphi, baleka ngenyawo zombili. Sothi lo isigebengu. Ngisho ibaso leli sithola khona bese siyalithakela, sesiyalihlanganisela njengoba uyalibona nje leli. Sengizolifaka phela izinto zala ekhaya ukuze-ke manje livume siliphathe libe nakwamhlanje.